rugi nih. Ganti untung dong bang. Udah ganti terus untung. Udah ganti malah rugi. Makanya ente kalau sekolah masuk kelas, jangan nanti ngulik pohon beringin. Emang aneh kunti? Ngomong-ngomong, ente pade tahu kagak suara kunti? Itu mah kunti zaman dulu. Kalau zaman sekarang beda lagi. Gimana tuh? Om, belanja yuk. Kalau suara genderuwo? Itu mah bener zaman dulu, sekarang beda lagi. Gimana tuh? Neng, sendirian aja Neng. Ngomong-ngomong, editor pintar juga ya, bisa hafal suara-suara demi. Udah, aneh mau pindah aja ke tempat laundrynya. Kalau di tempat ente rusak mulu baju aneh. Bagus, ane juga gak liat muka ente lagi. Itu tuh setiap ente datang ke laundry aneh, nyesek tempat laundry aneh. Lagian yang lain 1 kilo 5.000, aneh 1 kilo 10.000. Oncom pahit. Gosong kali tuh Oncom. Tuh mesin cuci kalau punya hidup udah dadang paru-paru nyuci baju ente. Udah, aneh mau nyari tempat laundry yang bener aja, nggak kayak ente, jelak mulu kerjaannya. Ente kalau nggak mau dicela, jangan main lenong. Main sinetron, palingan ente bagian dikebukin dulu.